بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. شام هر یک شمایان رو به خیر و شادی میگوییم. امیدواریم خوب و خوش و سالم هستید و همیشگی برنامه طبی توصیه طبیبان توسط تلویزیونی هفت ستاره منظور هر یک شمایان عزیز گردانیده می شود. تا جایی که به شمایان معلوم است تنها ما یک مقصد داریم برای هر یک شمایان معلومات پیش آوردن اویدی علامت پیدایش و راه‌های درستی معالجه این یا اون نمودی بیماری. باید خاطر رسان کنیم که برنامه با همکاری ریاست تندرستی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت سوخت روی کار می‌آید و ما این نوبت تصمیم گرفتیم بابت بیماری‌های صحبت کرده باشیم که بیشتر گوییم به مادران جوان تعلق دارد. پس از چند لحظه شمایان رو با موضوع برنامه آشنا خواهیم کرد. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. خاطر رسان می‌کنیم که این نوبت در مهمانی امام محترم وهاب افغانی جان امین جانویچ معاون سردختری درمانگاه استوماتولوژی بچگانی شهر خوجند و خود دکتر تشریف شما را پیش از همه خوش آمدید می‌گوییم و پوشیده نیست که تماشاچیان عزیز ما با محترم وهاب افغانی جان بار اول نیست که صحبتی روبرو دارم و این واقعی دومین ما است و ما این نوبت تصمیم گرفتیم دکتر بابت بیماری‌های دندان کودکانه با شما در صحبت ایستاده باشیم و در آغاز صحبت می‌خواستم به بینندگان عزیزی که این لحظه صحبتی ما رو تماشا دارند اویدی کمی هم باشد اویدی فعالیتی در درمانگاه استوماتولوژی بچگانی شهر خوجند معلومات پیش می آوردید و در اونجا کدام شعبه ها هست بیشتر چی کارها رو انجام میدهند طبیبانی که در اونجا همیشگی فعالیت میکنند برای سالمی و سلامتی طفلان. درمانگاه استوماتولوژی بچگانی شهر خوجند به کودکان و نورسان خدمتی بالانصفتی استوماتولوژی آمبولاتوری رسانده ایستاده است. درمانگاه ما از دو شعبه و یک نقطه یاری تجلیلی که هر شبانه روز کار میکند عبارت میباشد. درمانگاه استوماتولوژی بچگانی شهر خوجند در مقیاس ولایت گوییم اگر این یگانه درمانگاهی میباشد که متمرکز با جلب همه متخصصان ساحه دندانپزشکی کودکانه از جمله در ما دکتر استوماتولوژی ارتودونت، دکتری امراض دهان و دکتری جراح و دکتری معالجه پیشگیری با تجهیزات‌های زمانوی کار و فعالیت می‌برند. خاطر رسان کردنی هستم که در درمانگاه ما با اصول بی‌اسکونی عمومی یعنی نارکوز کودکانی که نقصان معیوب مادرزادی دارند، کودکانی که بیماری‌های هر گونه بیماری‌های عصب دارند معاینه و معالجه با اصول نارکوز برای مانده شده است. خب تشکر زیاد و خب اینجا من میخواستم دکتر از شما اویدی اون پرسان شده باشیم که چون از آغاز سال 2023 محسپری میشود و چون خواه نخواه نتیجه ها هستند معلومات ها هستند جنبست ها هستند و من میخواستم از آغاز سال تا امروز چند نفر به درمانگاه مراجعت کردن و از روی تشخیص و تحلیل هایی که در دست داریتان بیشتری مراجعت کنندگان با کدام نمودی بیماری و چون معلوم میشود که این یا اون نمودی بیماری بیشتر گردیده است. aynı zaman ما به حسابات نمره آمادگی دیده ایستادیم از روی نشاندادهایی که آماری درمانگاه ما به ما پیشنهاد کرده است از سری سال تا این دم در درمانگاه ما زیاده از 16,000 کودکان از تمامی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به ما مراجعت کردند. بسیاری اکثریت آنها کودکان به شعبه معالجه و پیشگیری و این کسلی‌های بی‌واسطه آریزه‌های کالیس دندان به شعبه معالجه و پیشگیری مراجعت کردند و نشاندادهای کمترینش این به حجره جراحی میباشد که دکتران ما حرکت و کوشش میکنند که کندن دندان کم کرده شود. و اینجا میگفتید من میخواستم اندیشه شما رو اویدیون پرسان شده باشم پس چرا دکتران همیشه کوشش میکنن که دندان ها رو نکنند؟ چون نفری که درد دندان میشد میگه خب دکتر بسیار میخواستم دندانم رو به زودی کنی تونی که من از درد آزاد شوم. وقتی طبیب میبیند تشخیص میکنه میگه نه بیمار ما دندان شما رو نمیکنیم ما اون رو معالجه میکنیم. هر یک گروه دندان یک وقتی معین دارد برای برآوردن دندان دائمی
вақте ки мо пеш аз муҳлат дандони кӯдаконро мекунем ин бевосита таъсири манфӣ мерасонад ба зачаткаи яъне ки тухми дандони доимӣ таъсири манфӣ мерасонад. Агар ин дандони пеш бошад, агар ба ҳусни зоҳирии кӯдак таъсир мерасонад ва нарушени прикус оварда мерасонад, яъне ки вайроншавии ҳолати ҷоғу рӯй оварда расониданаш мумкин. Барои ҳамин пеш аз муҳлат мо тавсия намедиҳем дандона кандан ба. خب اینجا ما میخواستم برای تماشابینان عزیزی که این لحظه صحبت ما و شما رو تماشا دارن معلومات عمومی اویدی کوکی دهانی تیفلون معلومات پیش می آوردید. کوکی دهانی کودکان سر اول آغاز از 6 ماهگی تیفلون کودکان دندان براری رو سر میکنند تا سینی 2.5-3 سالگی. این دندان براری دندان های شیری میبرایند 20 دندони ширӣ то 2.5-3 солагӣ инкишоф меёбад ва оҳиста оҳиста бо гузашти вақт дар синни 6-7 солагӣ гӯем агар ин дандонҳо ба ивазшавӣ ки ивазшавии дандонҳои ширӣ ба дандонҳои доимӣ оғоз меёбад то 12-13 солагӣ вобаста аз инкишофи кӯдак ин чиз иваз мешавад. و من همزمان میخواستم باوری کامل دارم که این سوال به بینندگان عزیزی ما هم گویم پیدا شود و چون گفتیم که دندانهای شیری و دندانهای دویمی و عادت شده است که اگر گوییم طفلی که درد دندان میشود یا به لهجه گوییم اون میگویم دندانش لیقانک شده است گوییم میگن کلان سالان باشند سرزنش میکنن خب فرزندم نبیری عزیز به دندانهایت نرس که کج میبراید و من میخواستم پیش از اونی که به این سوال از شما پاسخ گرفته باشیم فرقیتی بین دندان شیری و دوئیمی رو میگفتید بین این دو چی فرقیت است؟ آیا بودن در فعالیت شما یا در تجربه های کاری شما که دندان شیری ناافتیده جای اون رو گویم دندان دوئیمی گرفته است چون دندان بالای دندان آمده است؟ فرقیتی بین دندان دوئیمی و دندان شیری در اون میباشد که دندانهای شیری نسبتاً از جهت مقدار گیریم اگر چخیلی که گفتیم مقدارشون نسبتاً به دندانهای دوئیمی کم می باشند که 20 دندان دوئیمی باشد با نظر داشته دندان عقل 32 تا می باشد و ریشه های دندان دوئیمی نسبتاً ریشه هاشون درازتر و کانال های دندان ها دیگر خیل می باشند و دندان شیری همین خیلی خاصیت دارد که حلشوی سنئی میگویند یعنی که حلشوی ریشه های دندان شیری دیده می شود و ریشه هاشون نسبتاً به دندان های دوئیمی کوتاه‌تر می باشد و فرم و شکلی خودی دندان شیری نسبتاً به دندان دوئیمی دیده دیگر خیلی می باشد. یعنی فرق میکنه و از این برمیاد که دکتر از پاسخ شما برمیاد که از اون دندان شیری که افتید به جای اون دندان دیگر میبراید میگویند یا واقعا هم میبراید یعنی از اون دندان ریشه شیری که افتاده است به جای اون ریشه دندان دوئیمی میگیرد یعنی عوض میشود اینجوری و من میخواستم همزمان اویدی ساختی دندان برای تماشابینان یک معلومات پیش آورده باشید که از کدام قسم های عبارت از اصلا دندان انسان دندان کودکان عبارت از میگویند که کرانکوی چست و ریشه دندان و سمنتی ریشه دندان عبارت می باشد و همزمان قبطی بالایی دندان این ایمالی دندان می باشد و دنتین پریادون پولپی دندان یعنی عصبی دندان عبارت می باشد و چون خوب می دانیم و شاید شما هم در همان گویم دوره های خوردی شنویده باشید از مادر کلان چی از بابا باشد یا پدر و مادر اگر چون دوره بچگی است گویم بچگی است و چیزی که راست می آید می گیریم هم می شکنیم هم می خوریم هم می کشیم و سرزنش می کنیم خوب فرزند عزیزم نبری بابا سیری دندانت می پرد این کار رو نکن و چون امروز که خودی شما بیوسته در همین سمت کار و فعالیت خود را به راه مانده اید پس سیری دندان این چی است؟ این از همه چیزی که گفتیم قبطی بالایی دندان که با ایمال پوشانیده شده است
ин чиз вақте ки сахт фишор оварда мешавад, яъне ки ягон чизи сахтро газида мешавад, ин бевосита қабати болоии ҳамун дандон фарсуда мешавад, яъне ки корношоям шуданаш мумкин. ҳисоби ҳамин сири дандон меравад. мо табибон тавсия намедиҳем ки бо дандонҳои худ чормағз, мисол ҳар гуна чизҳои сахтро истеъмол кунанд. оё барқарор мешавад? барқарор карда мешавад, албатта. дар кадом ҳолат? дар ҳолате ки муроҷиат ба табибон ё дар шароити хона? дар шароити хона албатта ин чиз барқарор карда намешавад. вақте ки ба табиби стоматолог муроҷиат мекунанд, ҳар гуна маводҳои пломбировочни материалҳое ки бо равшани шах шаванда аст, бо ин чиз сири дандон барқарор ва ҳар гуна лакҳое ки дар таркибашон футор ё ки калсий ҳайт, бо вай рӯи пошон карда мешавад. ташаккури зиёд. ва хуб бинандагони азизу арҷманд, бори дигар шоми ҳареки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯям ва ман мехостам ин лаҳза бошад андешии шуморо оиди намуди бемориҳои дандон пурсида бошем ва пӯшида нест ки дандон ҳам бемор мешавад, дандон ҳам касал мешавад. ва ба бинандагони азиз мегуфтед ки он беморӣ кадом бемориҳост ки бештар гӯем ба назар мерасад, то оне ки эҳтиёт кунанд дандонҳои худро. касалиҳои дандон, яъне ки бемориҳои дандон хело ҳам намудашон бисёр мебошад. аксарият вақт мо бо кариси дандон, пульпит, периодонтит, гингивит, стоматит, бисёри вақт бо ин намуди бемориҳо мо рӯбарӯ мешавем, ки ин ҳам бошад сари вақт муроҷиат накардан ки боиси оризаҳои кариси дандон мешавад. пас чӣ сабаб мешавад ки ин намуди беморӣ пайдо мешавад? пайдоиши бемориҳо, яке аз сабабҳои асосии пайдошавии бемориҳои дандон ин риоя накардани гигиенаи калокии даҳон, яъне ки нодуруст шуштани дандон ва интихоби нодурусти мисвок ва хамираи дандоншӯӣ, истеъмоли ҳар гуна ғизои носолим гӯем, ин ҳар гуна нӯшокиҳои рангаи газно карда шуда, он ҳам таъсир мекунад, албатта таъсир мерасонад. ғизои носолим, ҳар гуна ғизоҳои шириниҳое ки бо таври тез тайёр ё ин ки ба таври химиявӣ тайёр карда мешаванд, аксарият кӯдакон ба ин хело ҳам одат кардаанд, шириниҳоро бисёр истеъмол мекунанд. аз сабаби ҳамин гирифторшавии бемориҳои дандон дар байни кӯдакон бисёр дида мешавад. пас инҷо мегуфтед доктор, дар кадом ҳолат табибони соҳаи стоматологии бачагона кандани дандонҳои шириро тавсия намедиҳанд, ҳарчанд аз ҷониби падар ё модарашон ҳам гӯянд доктор дандони инро канед, ин аллакай чӯри чанд рӯз мешавад ки хоб намекунад, мегирияд, ба як гӯем қарор меистам ва табиб бошад ба қарори худ намеканем, муолиҷа мекунем. чӣ хеле ки гуфтем, ҳар як группаи дандон оғоз аз ҳамин 6-7 солагӣ сар карда то 12-13 солагӣ вобаста аз инкишофи кӯдак дандонҳоро мебарорад. вақте ки мо пеш аз мӯҳлат, вақте ки дандонҳои кӯдаконро мекунем, ин боис мешавад ба ҳар гуна ҳолатҳои качшавии дандонҳо, ҳолатҳои ҷоғу рӯй, ҳусни зоҳирии кӯдак дигар мешавад, вайроншавии прикус оварда мерасонад. барои ҳамин вақте ки барвақт агар дандони кӯдакро мо меканем, албатта ки ин дандон сари вақт намебарояд, кӯдак ба хоидани, яъне ки майда кардани хӯрок мушкиле ба амал меорад. ин ҳам боис мешавад ба гирифторшавии ҳар гуна касалиҳои рӯдаи меъда бошад. барои ҳамин тавсия дода намешавад. ва пас дар кадом ҳолат тавсия дода мешавад то оне ки кандам? тавсия дода мешавад дар ҳолате ки вақте ки дандони ширӣ меҷунбад. ин дар кадом ҳолат дида мешавад? вақте ки вақти дандон барории доимӣ сар мешавад, яъне ки дандони ширӣ меҷунбад, дар ин ҳолат тавсия дода мешавад бо ташхиси рентгенӣ гузаронида шуда истода, дар ҳамин ҳолат дандон канда мешавад. вақте ки дар ҳолате ки ҳалшавии гӯем решаҳои дандони ширӣ дида мешавад, дар ин ҳолат дандон меҷунбад ва тавсия дода мешавад ки канда мешавад. баъзан ҳолатҳое мешавад ки волидайнҳои мо сари вақт ба духтур муроҷиат намекунанд, вақте ки ба ширинӣ дард мекунад ё ки ба ҳарорат дард мекунад,
ба хунукӣ дар мекунанд ё ки ширинӣ дар мекунанд, сари вақт муроҷиат мекунанд, ин боис мешавад ба оҳиста оҳиста аз ин марҳила гузашта истода решаҳои дар таги решаҳои дандон фасод ҷамъ мешавад, ки гуноҳи киста пайдо мешавад. Дар ин ҳолат уже дандон канда мешавад. Инҷо ман мехостам доктор ҳамзамон андешии шуморо оиди як чизе фаҳмида бошам, ё худ усул мегӯянд ё тарз мегӯянд ё намуди кандани дандон дар шароити хона ва ба амсоли чунин аст ки ҳатто ба гӯш мерасад ва шӯхикунҳо мегӯянд ки агар дар хона падар ё бобо бошанд, ба ҳамон дандоне ки чун аллакай гуфтед дандони ҷумбонак шудааст ва як кунҷи риштаро ба дандон ва кунҷи риштаи дигарро гӯяд ба дасти дар бошад ба чизе тифлро овора мекунанд ва дандонро мекананд. Оё ин дуруст аст ё на? Ва дар ҳолати дуруст будан чаро дар ҳолати нодуруст будан ба чӣ оварда мерасонад? Тиби имрӯза ба ин дар ҳолати хона кандани дандонро тавсия дода намешавад, барое ки дар ҳолати хона ҳар гуна микроорганизмҳо ба захми бевосита худи дандон ворид шуданаш мумкин. Ин боис мешавад ба гирифтори ҳар гуна бемориҳо оварда расониданаш мумкин. Дар ҳолати хона кандани дандонро тавсия намедиҳем, барое ки инкишофи, яъне ки иммунитети кӯдак ё ки инкишофи кӯдак ҳоли ба пуррагӣ иммунитеташ афзоиш наёфтааст, яъне ки ба пуррагӣ иммунитети кӯдак афзоиш наёфтааст. Барои ҳамин мо тавсия дода наметавонем. Вақте ки дар ҳолати хона дандонро мекананд, ин ҳар гуна микроорганизмҳо ба бевосита худи захми ҷойгир шуда ба ҳар гуна касалиҳо оварда расониданаш мумкин. Ташаккури зиёд. Ва инҷо пӯшида нест ки доктор, чун тифлон ҳастанд, кӯдакон ҳастанд, модарони ҷавон мегӯянд ё ҳатто ҳамон мешунавем ки гӯё ки даҳони фарзандам дард кардааст, дарди даҳон шудааст. Ва оё ин намуди беморӣ низ ба самти фаъолияти шумо вобастагӣ дорад? Даҳон дард ин ҳам як беморӣ аст ё чизи дигар аст? Албатта, бевосита ин даҳондарди тифлон ба амрози даҳон вобастагӣ дорад. Ин асосан ду намуди бемории амрози даҳон мебошад. Даҳондарди тифлон ин яктоаш стоматит ва дигаре молочница мегӯянд. Мо бисёре вақт бо ин ду намуди ин беморӣ рӯбарӯ мешавем. Стоматит асосан дар вақти ҳамин дандонбарорӣ дида мешавад ё ки пайдо мешавад, барое ки вақте ки тифл тавлид меёбад дар 6-моҳагӣ, ин иммунитете ки аз модар гирифтагӣ буд, ҳамин иммунитет паст мешавад. Баъд вақте ки дандонбарорӣ оғоз меёбад, чӣ хеле ки гуфтем, ду дандони поён аз 6-моҳагӣ оғоз меёбад, дар ҳамин ҳолат кӯдак, тифлон ҳар гуна бозичаҳо, ҳар гуна предметҳои лавозимотҳоро ба даҳани худ мебаранд, чунки дар вақти дандонбарорӣ хориш пайдо мешавад. ҳар гуна предмет, лавозимотҳои бозичаҳои худро ба даҳони худ мебаранд, бевосита микроорганизм, ягон вирусҳо ба дохили даҳони кӯдак ворид шуда истода, боис мешавад ба ҳар гуна бемориҳои амрози даҳон, чӣ хеле ки гуфтем стоматит ё ки молочница, ба ин чиз гирифтор мешаванд. Пас дар ин ҳолат чӣ кор кунанд? Дар ин ҳолат бисёре аз волидайнҳо худсарона худмуолиҷаӣ мекунанд. ҳар гуна хештаворошон, шиносошон ҳар гуна тавсияҳо медиҳанд. Ин кор нодуруст аст. Барое ки барои дифференсиальни диагностика мегӯянд, барои муайян кардани кадом намуди беморӣ буданаш, ин ба духтур стоматолог ки кӯдакона ҳатман муроҷиат кунанд. Дар онҷо духтурҳо тавсия ва ҳуҷраи физиотерапевтӣ дар корхонаи мо мавҷуд мебошад. Дар ҳамонҷо ба пуррагии табобат гирифтанашон мебошад. Ва инҷо доктор пӯшида нест ки дар баъзан ҳолатҳое мешавад, чи гӯем тарафи шаб аст, чун баъзан ҳолатҳое мешавад ки имконияти ба табиб, стоматолог бурдани анамон тифл гӯем имконият намешавад ва чун фарзанд дарди дандон мешавад ва дар ана ҳамон ҳолат модари ҷавон бояд чӣ кор кунанд то оне ки то назди табиб баранд фарзандашонро? То он даме ки ба духтур стоматолог муроҷиат мекунанд, волидайнҳо метавонанд аз дорои тасқинбахш, яъне ки ҳар гуна дороҳои тасқинбахш тавсия дода намешавад, барое ки ҳоло организми кӯдак ба пуррагӣ афзоиш наёфтааст, ҳар гуна дороро истеъмол кардан тавсия дода намешавад. Мо метавонед, волидайнҳо метавонанд дорои тасқинбахш ба монанди парастамол ё ки нурофен
дода бо маҳлули сода ё ин ки намакоби пас, флюцилин ё ки ромашка чахонида бошанд. Лекин боз такрор шуда мегӯем ки новобаста аз вақту соат дармонгоҳи мо 24 соат дар фаъолият аст, метавонанд муроҷиат кунанд. Дар ҳолати серивақт муроҷиат накардан ин оварда мерасонад ба фасоднок, яъне ки ба гирифторшавӣ бемориҳои дигар, яъне ки фасоднок шудани ҷоғ рӯи дартаги дандон пайдо шудани ҳар гуна кистаҳо оварда мерасонад ки ин боис мешавад ба кандани дандон. Барои ҳамин ҳатман бояд ки вақте ки дандон дар мекунад серивақт муроҷиат карданашон лозим. беҳтарин роҳ ҳастед. Ташаккури зиёд. ва хуб бинандагони азизу арҷманд, бори дигар шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем, хотиррасон мекунем ин навбат дар суҳбати мо муҳтарам Ваҳобов Ғаниҷон Аминҷонович, муовини сардухтури дармонгоҳи стоматологии бачагонии шаҳри Хуҷанд ҳастанд. ва суҳбате ки мо тасмим гирифтем ин оиди бемориҳои дандони бачагона аст. ва ман мехостам доктор, чун дақиқаҳое ки мо дар ихтиёр дорем ба интиҳо расида истодааст ва ба тамошобинони азизе ки ин лаҳза моро тамошо карда истоданд бобати профилактики касалиҳои дандон. Пас чӣ кор мо бояд кунем ки дандони фарзандонамон дард накунад ё бемор нашавад? риояи қоидаи гигиенаи коҳогии даҳонро бояд риоя кунанд, тозагии гигиенаи коҳогии даҳонро бояд риоя кунанд, худдорӣ кунанд аз ҳар гуна истеъмоли ғизоҳои тезтайёр бо таври химиявӣ, ҳар гуна нӯшокиҳое ки рангаю газнок аст, аз ин чиз худдорӣ кунанд ва тарзи дуруст шуштани дандонҳои кӯдакони худро омӯзонанд. мо табибон тавсия медиҳем ки то синни 6 солагӣ бояд ки волидайнҳо бо кӯдакони худ дандонҳоро ҳамроҳ шӯянд, барое ки кӯдакон худошон мустақилона нодуруст мешӯянд. Барои ҳамин мо тавсия медиҳем ки бо ҳамроҳии волидайнашон дандонҳои худошонро бояд шӯянд. барои профилактикаи дандон боз истеъмоли ғизои солим, яъне ки ҳар гуна маводҳои ғизоии ширӣ, яъне ки моҳӣ, шир, қатиқ, қаймоқ, ҷурғоти хонагӣ бисёртар истеъмол кунанд. вақте ки дар организми кӯдак витамину минералҳо бисёр мешавад, барои кариеси дандон шудан монеагӣ эҷод мекунад. барои ҳамин асосан бояд ки тарзи дуруст шудани дандонро риоя кунанд ва сари вақт бояд ки аз муоинаи духтур стоматолог гузаранд. дар як сол 2 маротиба, новобаста аз оне ки дандонҳои онҳо дард мекунад намекунад, ягон шикоят доранд надоранд, бояд ки аз духтур стоматолог аз муоинааш бояд ки гузаранд. ташаккури зиёд. ва хуб бинандагони азизу арҷманд, инҷо мо расидем ба фарҷоми барнома ва ман мехостам пеш аз оне ки барномаро ҷамъбаст кунем, доктор, ба таври кӯтоҳ ва муфассал мехостам андешии шуморо бобати боз як суоли дигаре фаҳмида бошем ки шояд баъзан аз ҷониби нафарони беморе ки фарзандонашонро мебаранд арзи норизоӣ кунанд ҷониби шумоён ва бештар табибони стоматолог вақте ки нафаре бо дарди дандон меравад мегӯянд шумо бояд бемори муҳтарам, шумо бояд аз ташхиси гепатит гузашта бошед ва то чӣ андоза ин зарур аст гузаштан аз ташхиси гепатит. ба таври як кӯтоҳ мехостам андешии шуморо шунавида бошем ва бо ана ҳамин суол ва посухи шумо ба суҳбати имрӯзи ҳусни анҷом мебахшем. аз соли 2019 инҷониб бо фармоиши вазорати тандурустӣ шахсоне ки ба табиб стоматолог муроҷиат мекунанд аз тести оҷилӣ, яъне ки гепатит ва спид гузаранд, ин барои чӣ ҷорӣ карда шудааст? барои он ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ дар муассисаҳои стоматологӣ, барои ҳамин ин чизро ҷорӣ кардаанд. дар стоматологии мо ҳамаи духтурон бо маводҳои яккарата, яъне ки инструментҳои яккарата истифода мебаранд барои ҳар гуна бемориҳои аз сироят наёфтани ҳар гуна бемориҳои дохили беморхона. барои ҳамин зарур аст. ташаккури зиёд. ва хуб бинандагони азизу арҷманд, мо инҷо расидем ба фарҷоми барнома. ба иштироки шумо мо арзи сипос мекунем. доктор, боварӣ комил дорам аз ин суҳбати чанд лаҳзаинае ки мо доштем, тамошобинони азиз тавонистанд ба худ як маълумоти кофие гирифта бошанд. ва боқӣ бинандагони азизу арҷманд, бо умеди сарбаландиву хонаободӣ то дидору барномаи дигар бо ҳар яки шумо худоҳофизӣ мекунем. тан сиҳату солим бошед. хайр.